ing na maingnar kulan hormucho pia rajok kulan hem phuatum kerap kacohang ar koini phai kresir ke bani lakhaing ko raisi borjan constituency kaparlo nahor langso forest bit cheger adung het kedo dhon sing ingleng arong krong plia towar kaselamba matowar arialong kedo akulat manipuri hotel kamla sharma gutkha hotel sikatok bipi sanjina ingleng pilapen lina ing tipi ladon plia kulat ajo por phai ke thamalam ejon ingna maingnar wang pen tong rai raisi sang bosta trok la pen kedoano hormuan ta chopon etsi thanglo kanglo kulat ka chubia bang phu bang phi atum tame un an ke plung lo la pen bom tame ablo anta dam de pusinang pachinidun la pen la swalong inuda bang phi akulat ke ave pinan lo pusinang thandun bang swa kulat pen si osomar lo ke charli pen chenglok a hemarit anta chepang renglo bonta piniarni ko pai kelang no jok akulat sitame ingnar pahinote kanglirlo lasikar biang autonomous council CM Dr. Tuliram rong hanglapen lokal emisi surijorong pharatom phat nangrap thapusi chuning ripon difu pen rostom rong hanang kelo berta malong news Tuwe ladak ingnar wang pui ko ana porlom sigi wang iglo 3 baji di John kan tong wang ni ijo tela solong hum kan dukanan tum sika kana hogon so len bang ke hum ni lo en ga pu tel li hum lo hum thom lo tel ke tela solong kon an lukson lo hormu hotar hui hormu harta bang ke ni di dukan bang ke ave pinik lo kon bak phai li ni la so kahinu phai bang tangka pen lang nam lup lu tangke surukep surukep ke susi chota hai bonsa ente arleng theidum phanang li kopi chuning ri jining ni ke chuning ri din ke lasan la mene EMCM tum phan he nang than nang pachini pira nang parap tha priya the inke pinso tawe osomar pensitot pro inke so dukan pensin nili ke do bom lo chu bom lo somarta school padun bok la sonsi do bom lo sa forest tum pidablom pen towilom pen dak nang humri doluma humri resa ahok si thana pot wangwi forest tum ta to chorolante